Hello, I'm Mark. Hola, sóc la Gisela. Welcome to Fenicurus. Benvinguts a Fenicurus. Aquest és l'hort que tenim a Cardedeu, a 40 quilòmetres de Barcelona, només, molt a propet. I aquí conreem tota mena d'hortalisses, unes 40 varietats d'hortalisses, i també algunes herbes aromàtiques i medicinals. També hi tenim algun arbre fruiter. So this is the garden we have in Cardedeu, which is 40 kilometers from Barcelona, and here we grow almost 40 different types of vegetables, and we have many medicinal plants and flowers and fruit trees, all mixed up. Amb totes aquestes hortalisses fem cistelles per una cooperativa de consum d'aquí a Cardedeu mateix, molt local, que es diu Cardedeu Autosuficient, i són unes 35 famílies. So with these vegetables we do vegetable boxes for a local cooperative in the town called Cardedeu Autosuficient, which consists of 35 families. And we do boxes all year with the seasonal local organic vegetables. Bé, treballem amb tècniques extretes de la permacultura i de l'agricultura natural, i darrerament també estem fent cursos per ensenyar una mica les nostres tècniques i donar-les a conèixer, difondre-les. Treballem sempre sense remoure la terra, amb encoixinaments i intentant seguir els ritmes de la natura i amb un mínim d'intervencions. So here we use permacultural and natural agricultural techniques, and we try to intervene as little as possible. We have everything mulched, so you won't see any soil here. And now we also do some courses to explain how these techniques can work. Doncs bé, amb aquestes tècniques conreem ell i jo amb les nostres mans i quasi bé molt poquetes eines i sense cap maquinària uns 4.000 metres quadrats, que no està gens malament. So we do this garden and a couple of others which total 4,000 square meters between ourselves and our hands and a couple of small tools without any need for machines or anything noisy or violent. Now we are coming towards the end of the summer season, so lots of things are half dead, but also many things are now growing to be picked in the autumn and winter. Bé, veureu que hi ha moltes coses seques en aquests moments a l'hort. Penseu que estem en el moment just que s'acaba l'estiu, comença la tardor. Aquí encara hem de treure aquestes canyes que estan seques, però també ara ens esperen els productes de tardor, que ara començaran. We have lots of nice comfrey to feed the plants. Aquí veieu que tenim consolda, que té moltes funcions i, entre altres coses, en fem extractes vegetals per les nostres plantes. And here some of our colleagues.
I aquí algunes de les nostres ajudants, les gallines, que les tenim amb un galliner mòbil. Les deixem aquí dins poquetes horetes, ens remenen la terra, que em veieu aquí una mica, només superficialment, i es mengen els excessos que hi pugui haver en algun moment donat de cargols o llimacs, les llavoretes de males herbes, i les anem movent, i cada vegada tenen una zona nova per explorar i elles estan molt contentes. So to earn their keep, the chickens do some work now and again. They come out to play in their little mobile chicken run here, and like that they help us control the slugs and snails and the weed seeds, and they enjoy it and we do too. And this is where the chickens normally live. Mireu, aquí es poden veure uns enciams que fa poc vam trasplantar, i veureu que ho tenim tot encoixinat amb palla, i d'aquesta manera, si gratem una mica, podeu veure que conservem un terra ben maco, negre i ple de vida. So here is a bed of new lettuces, and as you can see, the bed is always covered with straw or other organic material, and like that we maintain a healthy and alive soil. Tornem-ho a tapar, que quedi ben protegit. I bé, ja acabem una miqueta el nostre recorregut. Veieu que encara tenim aquí les tomaqueres que estan al final de la temporada, ja les anirem traient, ara és el que toca. So, as we come to the end of this little tour, we are now amongst the tomatoes, which are well and truly at the end of their cycle, and soon we will be planting some peas and mange tout here for the winter and spring. Doncs aquí on tenim els tomàquets hi plantarem després pèsols i estirabecs. I en aquest costat podeu veure una mica el nostre petit bosc comestible, que és molt petitet, és una mica simbòlic, però que volem fer créixer. És una zona de plantes perennes que no ens porten gaire feina i en canvi ens aporten fruita, perquè tenim arbres i també hi tenim arbustos que donen fruiteta petita, gerds, maduixeres i també plantes aromàtiques. And so now here in front of us is our little forest garden, which is full of fruit trees and soft fruit like raspberries and currants and other medicinal herbs, and we are very pleased with it, and maybe soon it will begin to expand.